kali. Inggih mencari pemilat saningkah nomor undi kali yang sampun saya ke inggih durusang medal. Om Swastiastu. Suksema aturan tidak majer pengantar acara antuk galah sani kapacer sane wang yang tidak para panuriksa, para ulama lan para semeton tidak sareng sami. Galah isane becik puniki tidak nikadek Widi Astuti saking Kabupaten Klungkung jadi ngaturang satu Bali sane mamurdu. Ni bawang teken ni kesuna. Nah, pangkene mare meme deman. Cenik-cenik ajak mengejang, orang meme mempundo kalaja ni ngehang satwa. Nah ni, setondan meme satwa, jani meme mentakon. Nawang cening apa ane madan satwa? Satwa ni entu patuh cara dongeng, cara cerita. Jani meme ngidih teken cening. Ya dia stone gumine super modern, teknologi super canggih. Desan cening engsap aja ane madan satwa. Mapan di satwa ni entu liu ada pepelajaran. Ane patut tutin, ane patut anggot tetuladan. Nah, lamun gitu melahang jani negak meme lakar mumunin mesatwa. Ada ketuturan satwa anak mekurenan ngelah pianak leh duang diri. Pianak ane kelihan madan di bawah, ane cenikan madan ni kesuna. Ni bawah anak jemat megai demen nulungin rerama tur tusing taeng raus ane jele melenan pesan aja adine ni kesuna anak bobab males megai tur demen ye mapisuna kewale iya sayang ange pesan tekan meme bapane pisado nyanis tatu ke gugu ya diastun misunang ni bawang. Sedek dina anu memene lakar luas kepekan kau kina lantas pianak ni maka dadu cening bawang lan kesuna jani meme lakar luas kepekan buin jab ingetang tunang padine lantas tebuk dadiang bahas ni apa ngada jakan ngih mi ketu pesaut ni bawang lan kesuna. Sesubane jani memene berjalan ke pekan kau kina lantas ni kesuna teken embok ni adi kesuna ni jani gumine subut tengai mai tunang padi ni nah mbok tunang je malu nyanan tiang ni ngetepin ketu besaut ni kesuna lantas jani ni bawang menek ia ke gelebege nunang padi ni. Jani padi ni sudah dibedat. Buin kau kina ni kesuna teken empok ni. Kesuna ni padi ni jani sudah dibedat. Mai tolongin ngetepin. Beh mbok batas ngetepin padi amon togen ni deh tulung. Masa sini dak padi dia. Nah mbok je malu getepin. Anak tiang na nebuk. Kita dogen pesaut ni kesuna sambil angai kita mempayas. Nah, kacrita jani suut subeni bawang megai padi ni subuh dari bahas. Lantas ia nyemak jun lah karabana kedukade. Mare ni bawang berjalan jam ngenggalang ni kesuna nguap dewek ni. Aji ot kedungan Mimi Dewa Ratu Agung kau awak ni telah blokotan menyisim kodak-kodak. Nah so begitu jani sakit teke meme ni oleh pekan dan kejut lantas meme ni
kini kesuna gipoh megaya pada diana. Ditu lantas ni kesuna mesadu tekan memene. Meme, toh imo ayam pesan lengitnya tu senyak megarapan. Peng telu peng pat kau kini dihen tulung tu senyak mesaut. Jak mepayas dogen gaya neme. Semongan me subuh ia berjalan ke tukada. Apa je kadang gaya ditu nganteng penganggu apa metunangan. Lengit saja kewang ajak megaya. Ni tinggalin ni awak tiang lokotan buku kini pedidian tiang nyemak gaya me. Ketu bisa dunia ni kesuna memene ngugu dogen. Nah, kak cerita jani tega subuh ni bawang uling tu kade megrendo tanah berpantingan sambil langa nyungun ye. Mare ni bawang injak natah rumah ni jak mesepuk munyin memene ngemel-mel. Nyai bawang adik kene pikas nyai ne tu seng pesan ibu mendalam tekan adi do tinggal tu ada nyai ne blokotan buka kita nyai semangat sudah berjalan ke tukar dekal manjus li bawang lantas dik tiga tekan memin. Pianak mimi ajak mengecang. Kau cerita yang jani ni bawang menjalan murang-murang lampah. Tu sem merasa ia menjalan nekat ia di stesen alasnya. Pang cening nawang alasnya madur gama alas tengat saja. Kewala abede ni bawang sing ada merasa jejak. Ngudiang ni bawang sing ada merasa jejak. Mapan sedina-dina ni bawang sasai ngalih sang ke alasnya ada enti-entikan itu yang tekan enti-entikan itu ada masih tepuk kena berburung sayang ia tekan berburung itu tu merasa ia dadina sebab biasa di tengah alasnya ketu sik-sigana ni bawang melihat sakit jani ada kedis cuk-cuk kuning mentakon lantas kedis itu Cening bawang, anak mudiang cening ngeleng di tengah alas si ini. Mesaut lantas ni bawang. Aduh, cercuk kuning. Dong tolongin, jadi wetia. Udah kini, udah tiang. Tundungan tekan nenek tiang. Ulian, pisunan ini kesuna. Sedih icucuk kuning linguham satuan ini bawang kabiola sang lantas icucuk kuning nunden ni bawang idemang peninggalan cening bawang sur bercening sedih kidemang jani peninggalan ceningnya
Icruk-cuk kuning lantas nyototin sirahnya. Kuping, bang, lengan, lanjir izin limane nih bawang. Sehana ni cototin pesum mas. Disirah misi bunga emas, di bawang misi kalung, di kuping misi subang, di lengan misi gelang. Lan jeri jin limane misi bungkuk, mekejang melakar di mas. Mare nih bawang dan kejut lantas dia nempukin awak nih bak misi mas-masan. Nih bawang lantas menjalan mulai ke rumah dadung. Nah, cerita jani buwe manine teke ni kesuna ni di api ke rumah dadung ni. Tingalina lantas ni bawang anggon mas-masan. Metakon lantas ni kesuna. Mbok, dijeng mbok man mas-masan muka kita. Tadi dia ide melot yang anggon mas-masan muka mbok. Yen sing bang kalau ni ngajak jerung ke desa ni bawang mana maling emas nya. Keto munyi ni kesuna mara tu sing bang ide emas. Ni bawang lantas nunturang pai nikang dewek ni man picu di tengah alasnya oleh icruk-cuk ni. Jadi ni kesuna ngenggalang ia berjalan mulai mau rahan dekat mimi ni. Ni kesuna nutan pari laksana ni bawang. Gelisin satu jani nekat subuh ni kesuna di tengah alasnya kacunduk ngajak icruk-cuk kuning. Ni kesuna nuturang pai nikang dewek ni tiga lan dulu ngetekan mimi ni. Icruk-cuk kuning mekenyam saham suara. Cening kesuna subuh cening sedih. Kidemang kan ni peninggalan cening. Mara ni kesuna hidup contoh dina lantas sirahnya kuping, bau, lengan, lanjir izin limane. Sehana ni contoh dina ada pesu lelipi, lelintah, ledu, muasa kancan ku mata ku mitipe. Jadi merasa awak ni bat kadang ngobak misi mas. Nenggalang lantas ni kesuna kedat dan kejut lantas ya nampukin awak ni bak misi lelipi lelintah cidung muasa ni lianat bahan takut ni kesuna ngidih tolong sambil angga gelalang diri tolong Mimi tolong gitu ni kesuna ngidih tolong panti ganga awak ni nganti babak belur sesuka ni tu ni kesuna ngemasin gelem. Nah, cening pianak mimi ajak kerja. Keto isin satuan ini bawang tekan ni kesuna. Buka sesongan ala ulah ala tinemu ayu kinardi ayu pinangi. Keto undu kiane tepukinan ni kesuna. Do ulian dia deman ni sunang nyamu. Kion tu senyak nyemak gae. Lan iri tekan gelah nyamu. Nah, jadi mimi mentakon nyenyak nuwut bikas ni kesuna. Pasti ke sing ada nyenyak keto belah ni kesuna. Jadi mimi ni deh tekan cening. Ni satuannya jadi telebang dini iragaman pembelajaran hidup. Desan cening pianak mimi ajak mengejang nuwut bikas ni kesuna. Bikas ni bawang ni patut tuut. Ni bawang anak demen nyemak gae. Sayang tekan rerama. Keto luwung bikasnya. Nu masih ia tundung. Kewala ada ni nulungin. Nu ingat cening ajak satuan ni tunat. Beburon ni nulungin ni bawang. Apa kerana ni beburon ni tunyak nulungin ni bawang? Tu ulian ni bawang sayang tekan sarwa beburon. Keto masih demen ia mara risak di alasnya. Ada enti-entikan rendeng buen jujukang alihna sang-sang ni doge. Do madan anak negepang trihita karana parahyangan, pawongan, palemahan, bakti red ide sang yang midi sayang tekan reramola nyamu. Keto masih sayang tekan mewidangan, lingkungan, enti-entikan, beburon. Tu sangkal man paije man ide mas oleh cerucuk kuning. Pang keto mara luang.
Nah, jadi mapan satuan mimi sebut-sebut jenis tadi subuh mulia buen mani yang ada galak ajak ke ben mapulpul bangun satuan elenan inggih ratu ide dari sarang sami watah asa punika satu balisannya presiden aturan jejang dumogi benten pikenuhnya klungkung semarapura kirang langkung jejang nas ampura om santi santi santi